tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaye n'ukutaruhari. Turabasuhuje mwese muteze amatwi tubaha n'ikaze mu kutwabategurira tugezeho y'aka kanya Minembwe. Indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 zaje kwibasira umuhana wa Kiziba. Aho ngaho ni imwe mu mihana ituwe n'abaturage benshi bagiye bahunga bava mu bice byinshi bitandukanye bagahungira haza Kiziba. Haza Kiziba ni ahantu hagomanga abaturage benshi b'ingero zose zitandukanye. Rero aho ngaho haje kwibasirwa n'indege z'intambara za leta Kinshasa z'ubutegetsi bwa Kinshasa zikomeje kugenda zigambiriye kwica abaturage b'inzirakarengane no kubakura mu byabo. Rero amakuru akomeza avuga yuko izi ndege zatangiye zizunguruka mu kirere cya Minembwe zigenda zikubita hirya no hino. Rero nyuma yo kuzunguruka zaje kurasa mu mihana y'abaturage aho za Kiziba. Aho za Kiziba ni ahantu habarizwa n'ikibuga cy'indege. Aho ngaho niho haje kwibasirwa n'ibyo bitero by'indege z'intambara ziremereye za leta Kinshasa na Gitega zikomeje kugenda zibuza abaturage umutekano n'amahoro, ubwo zikomeza kugenda zibasukaho umuriro w'ibisasu. Mu mashusho hagaragaye indege z'intambara zigenda zizunguruka zirikura amakompora menshi zigenda zirasa n'ubundi zitarobanura ahatuye abaturage. Muzi ko twagaruka kubikomeje kugenda bivugwa na bene wacu bashigikira leta Kinshasa, avuga yuko abaturage ba Minembwe bakwiriye kuza bakiyunga ku butegetsi bwa Kinshasa, kuko leta Kinshasa nta kizabatwara nta kibakurikiyeho. Ariko mukuri kugaragara ni ibingibi byabaye ku munsi wa none. Biratangaje, birababaje kuvuga ngo leta Kinshasa kirafata amakompora aremereye nka kuriya. Mu byagaragaye mu mashusho muzi ukuri ni imyobo n'amashimo maremare cyane. Rero aho ngaho ibisasu haguye niko bigiraho ingaruka ku baturage benshi bibateza ubwoba n'ihahamuka. Mu by'ukuri mukibaza abangaba bashikira ubutegetsi bwa Kinshasa bakangura abaturage kwiyunga n'ubutegetsi bwa leta bubamaze. Ni ukuvuga yuko ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa buri gukoresha intwaro zose bafite kugira ngo bakomeze bahamura abaturage. Rero ukibaza abo bantu bene wacu bakorera mu kwa leta ya Kinshasa bakangura abanyamurenge batuye mu Minembwe no ku Ndondo kwiyunga hamwe n'ubutegetsi na regime ya leta ya Kinshasa iri kwica abaturage. Mu by'ukuri ni ibyerekana yuko abangaba bivugwa n'abantu bahawe ibyo bahawe bafite inyungu zabo babona mu butegetsi bwa Kinshasa na Gitega, ariko ntago biteye ku buzima bw'abaturage. Nkuko n'uyu munsi izi ndege zarashe, ni byerekana yuko ubutegetsi bwa Kinshasa budafite imbabazi z'abaturage. Nta kuntu byumvikana ibisasu bemereye nka kuriya byaraswa mu mihana y'abaturage, nta buryo byumvikana amakompora y'indege za Sukhoi 25 zagenda zirasa ahantu hari abaturage hatari amadefensi y'abasirikare. Ni byerekana yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bugambiriye gukora jenoside buyikora abanyamurenge. Ni byerekana yuko ubutegetsi bwa Kinshasa nta mbabazi bafite abaturage, nayo bivuga yuko ngo abanyamurenge bakwiye kwiyunga hamwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bagashakisha abasaje bakavugana n'abayobozi ba FARDC kugira ngo biyunge bacungire abaturage umutekano. Ntabwo leta ya Kinshasa yaje gucungira abaturage umutekano. Muzi ko naho ngaho ku Ndondo nkuko twababwiye nijoro yuko hari abaturage bafashwe bugwate. Abo baturage bafashe bugwate b'abasaza ntibafite kwishira bakizana mu gihugu cabo, ntibafite kwishira bakizanaho bavuke mu bice byabo by'Indondo, kuko n'abantu batemere kugira aho bava naho baja bacungishije ijisho. Barasa nkaho bafunzwe ariko bafungishijwe ijisho. Ikindi ni ukuvuga ngo leta ya Kinshasa kuvagara mu bice by'Indondo ni ukunyaga iby'abaturage, ni ukujya iby'abaturage. Ni ukuvuga ngo n'inka zitorotse zerekeza mu bice zahoze zituyemo mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwateye abaturage benshi bagahunga berekeza mu bice bya Gahuna. Ni ukuvuga yuko inka zose zicika zerekeza muri bice bigenzurwa na leta, ni ukuzijya kuri ngo bamaze kujya inka zirenga 11. Ukibaza izo nka z'abaturage babajya, ibyo bintu by'abaturage babajya, ndetse n'ibindi byinshi bagenda baharibisha. N'ibi bisasu by'intambara bakomeza kugenda barasa mu baturage biremereye. Mu by'ukuri ni amasinye agaragaza neza yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bafite imigambi bariho bateguye hamwe n'ubutegetsi bwa Gitega, ariko ntabwo baje rero ngo baze kurindira umunyamurenge umutekano. N'iyi Burundi mu by'ukuri muzamureka tuvuge amakuru kandi ndetse tugende turasesengura. Naho mu Burundi abanyamurenge batuye nta mahoro bafite. Rero utitwumva uburyo leta y'u Burundi rero yaza gufata umwanya wa mbere kuza kurindira abaturage b'abanyamurenge umutekano. Nira abatuye mu Burundi umutekano wabo batari 100%. Ntabwo abanyamurenge mu Burundi bafite kwishira bakizana nkuko abanyamurenge batuye u Rwanda bameze. No kuvuga ngo umunyamurenge utuye u Rwanda wese ukeneye irangamuntu arayifite, ariko nta munyamurenge utuye u Burundi ufite irangamuntu y'u Burundi. Ni byerekana yuko mu by'ukuri u Burundi ntabwo ari ukudukunda badukunze, ntabwo ari urukundo badukunze rwo gutuma ngo baje kuturindira umutekano murenge, ahubwo cyatumye baza bafatikanyije na FARDC na zirantera hamwe zase zikoze jenoside mu Rwanda. Ni ukugira ngo bakomereze n'ubundi wa mugambi wa jenoside murenge baturangiza dukuri muhira, ariko nta mutekano wawucungwa na leta ya
Kinshasa nta mutekano ucungwa na leta ya Gitega igitunye bari hariya barasa n'ibisasu barashe ku munsi wa none mu gihe ca saa kenda gucya barasa mu mihana ituwe n'abaturage neza hagati ahantu hagomange abaturage n'ubwo n'ubundi ngo ibisasu barasa ntibura bo bihitana bikomeze vyice abaturage bikomeze bihutaze abaturage bikomeze bikure abaturage mu byabo rero iyo ni imigambi iri hariya naho abanga bene wacu bakoresha bavuga yuko ngo abaturage leta kisaje kubarindira umutekano ngahe mwabibonye ko murabyibona mwenyine ahantu ubutegetsi bwa Kinshasa buri kurasa nkaraza Kiziba ni mu Minembwe gwagati ahantu haherenga buza MDP ni mu nkengero za Minembwe mu misozi no zikomeje kugenda zihanganira n'umwanzi ugose Minembwe kuko Minembwe iragose iri mu kato rero aba twigwana ingabo za MDP ziri mu misozi ko zirahangana n'izo ngabo zigose Minembwe zigambire kwica abaturage nabitebyo mu kirere biza bikaguruka bikabacaho bikaza kurasa mu Minembwe gwagati nubwira ngo byica abaturage bizira karenga niyo mpamvu n'abategetsi bwa Kinshasa dutegemo amahoro n'abategetsi bwa Kinshasa kufite kuzarindira abanyamurenge umutekano rero kuri ko byifashe nuko ku masaha ya saa kenda cyangwa se saa 10 indege zasukwe zaje kurasa ku Kiziba ntituramenya ibyangitse tutaramenya bahasize ubuzima ntituramenya abishwe nihahamuka ibyo byose turaza kubagezaho mu ijoro tugenda turebera hamwe ko bikomeje kugenda byangizwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa rero ngaho nguko mwakoze kuba natwe muri kumwe n'umunyamakuru Pacifique Kamene wende basesengura n'abagezaho amakuru avugwa hirya no hino mu misozi miremire iwacu imurenge mukomeze mugire ibihe byiza.